Robert Ben Laban Wallace yatangaje avuga ko kuri ubu ngubu Uburusiya bwatakaje amahirwe yo kuba bwasubira ku murongo bwari buriho. Ikindi kandi Uburusiya bwateje intambara idakwiriye mu gihugu cya Ukraine, bituma bwitwa igihugu cy'agaciro gakeya. Ndabasuhuje mwese, ikaze mwese kuri The Choice Line TV. Njyewe nitwa JC. Iminsi irenga 35 irihiritse twumva intambara y'Uburusiya na Ukraine, mu by'ukuri kugezana n'ubu bataracana uwaka. Mbese bizarangira bite hagati y'uyu mugabo Vladimir Putin ndetse na Vladimir Zelensky? Ninde uzanesha undi? Abantu benshi hirya no hino ku isi bakomeje kuvuga yuko Uburusiya bushobora gucika intege, ndetse yuko bidatinze Bwana Vladimir Putin, perezida w'iki gihugu cya Russia cyangwa se cy'igihugu cy'Uburusiya, ashobora kumanika amaboko rwose bidatinze. Ndagusuhuje wowe uduteze amatwi, nizere yuko wamaze gukora subscribe ndetse wakoze like, waduhaye na comment y'ikintu ubona twakora ubutaha. Njyewe nitwa JC. Wibuke yuko ushobora kudukurikira kuri Instagram ndetse na Facebook, hose turi The Choice Line TV. Aka kanya Uburusiya bwamaze gutangaza ikintu gikomeye nyuma yuko Ukraine imaze gutera igihugu cy'Uburusiya hafi yo kwisatira vuba na bwiza. Ni nyuma yuko kandi nanone ingunguru zirenga 8 z'ibitoro zimaze gutwikwa n'ingabo za Ukraine. Mbese biraza kugenda bite nyuma yuko Uburusiya bwari bumaze gutangaza ko buri mu biganiro by'amahoro hagati y'igihugu cya Ukraine ndetse na Vladimir Putin? Mbese biraza kugenda bite? Nimba biri busubire bitubi, turabibwirwa n'iki? Ikaze mwese kuri The Choice Line TV. Njyewe nitwa JC. Aka kanya umuminisitiri ukomeye w'ingabo z'Ubwongereza amaze gutangaza amagambo akomeye cyane kuri Vladimir Putin, nyuma yaho ingabo za Ukraine zimaze gutera Russia kugeza naho zitwitse ingunguru 8 z'ibitoro. Mbese Putin arabyifata mate? Hirya no hino ku isi, ibihugu byo hirya no hino, haba mu Burayi ndetse n'ahandi hose, bitangiye kujya ku ruhande rumwe rwa Ukraine. Vladimir Putin n'ingabo ziwe z'Uburusiya nabo ntago bari kuvuga rumwe, nyuma yaho imyanzuro imwe n'imwe batari kuyumva kimwe. Bibuke yuko kandi muri iyi ntambara imaze iminsi hafi irenga 35, ingabo z'Uburusiya zimaze kwasiga ubuzima ari nyinshi cyane. Mbese biraza kugenda bite? Uyu mu minisitiri w'ingabo z'Ubwongereza se we yavuzeho iki? Aya namwe mu magambo yavuzwe n'uyu minisitiri w'ingabo z'Ubwongereza kuri Vladimir Putin. Ni amagambo akomeye cyane, nawe ubwawe uramutse yumvise wagira ubwoba. Yagize ati, uyu mugabo ubusanzwe yitwa Bwana Wallace, yagize ati mu kiganiro yagiranye n'iyi Sky News kuri uyu wa kane, ubwo yavugaga ku ntambara iri guhuza Uburusiya na Ukraine kuva mu minsi irenga 37 ishize. Robert Ben Laban Wallace yatangaje avuga ko kuri ubu ngubu Uburusiya bwatakaje amahirwe yo kuba bwasubira ku murongo bwari buriho. Ikindi kandi Uburusiya bwateje intambara idakwiriye mu gihugu cya Ukraine, bituma bwitwa igihugu cy'agaciro gakeya. Nayo magambo yabinyujijemo avuga kuri perezida w'Uburusiya wateje akaga isi yose ndetse n'intambara. Bwana Wallace yagize ati, Perezida Putin ntabwo akiri umunyembaraga nk'uko yahoze. Ubu ni umugabo uri mu kazu yiyubakiye wenyine. Ni amagambo akomeye, we gusa utega amatwi yumve witonze. Bwana Ben Wallace yavuze ko igisirikare cya Putin kinaniwe cyane kandi cyatakaje abasirikare benshi. Anashimangira ko nta budahangarwa na buke iki gihugu kigifite. Igisirikare cya Ukraine cyangwa se ingabo za Ukraine zikomeje umugambi wo gutera Uburusiya zivuye inyuma. Hanyuma rero uyu mugabo Wallace yatangaje ko igisirikare cya Russia cyangwa se cya Putin kinaniwe cyane, cyatakaje abasirikare benshi. Yahamije ko ubu ngubu perezida Vladimir Putin ari guhura n'ingaruka ziva mu mpande ebyiri. Yagize ati, ntabwo agomba kubana gusa n'ingaruka z'ibyo ari gukora muri Ukraine, ahubwo agomba no kubana n'ingaruka z'ibyo yakoreye igisirikare cye bwite.
amagambo akomeye cyane Wallace yakomeje kuvuga kuri uyu mugabo Vladimir Putin ni amagambo akomeye cyane. Minisitiri w'ingabo za British cyangwa se ingabo z'Ubwongereza Bwana Wallace yakomeje agira ati ibihugu by'amahanga bizakomeza gutera Ukraine ingabo mu bitugu bikayiha ibikoresho by'intambara nk'ibifaru, imbunda za rutura, amasasu n'ibindi. Kuri uyu wa kane Minisitiri w'intebe wa Australia Scott Morrison we yavuze ko bagiye guha Ukraine ibifaru bya Bushmaster nk'uko bari babisabwe na Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine mu butumwa yageneye abadepite ba Australia. Yavuze yuko nyine bagomba gufasha Ukraine ku buryo bushoboka bwose nk'uko Bwana Zelensky yabibasabye. Nitwa JC uri kuri The Choice Line TV.